Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a divina adi nan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritaak nga uray mabainak kuma. Tabareng makaibati ti adal kadagiti padak ababbalasang. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Divina dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Naimbag arabiim, Divina. Si kamanan, laad a lalaki. Naglaad ka lang arudon. Nagmursang kapay. Ha? Ala, agawid kan. Tawan panawon ko itikas kan kaalaad. Nagsakit mo ti panagsasaom kanya, Divina. Ala, agawid akon. Ngamjak to pulos mauma amang sarsarong karkan ka. Ay nalito, agsaysayang ka lang iti panawon mo nga agsubli-subli diti balay. Ay, sa anak nga agtatakkon iti lalaki tapno tutupan ka. Ala, pumanaw kakit din. Agtugaw ka man, Divina. Ada na patag nga ibagami kaninanang mau. Kasta nga agpaisaw, anak ko. Dito itayon salas nga agsasarita. Anya ka di dayta, nanang, tatang, sapay makaturturo akon. Amom, anjak magustuhan, tinaramid mo kanilito itay. Awan mo't madingay naramid ko kan kuana ah. Anya nga awan, kat binastos mo jay tao. Di mo man larin espeto mat. Inuy-uyaw mo pa'y. Kasano, kat nagdagulit tumot ngamin. Kan maisa, talagang awan mariknak nga ayat itikas kan kuana alaad. Uray pa'y no di mo kayat timay sa ataaw. Saan arumbang nga uyawam? Ta sino nga ron ti kayat mo? Dayjay nga Alex. No siyak lamay sa. Saan ko akayat aparakan ka dayjay apalangwad ataaw? Basta, jak kayatan nga umay sumarungkar diti balay dayjay alaad. Ay na anak ko, baliwang tikas tang aramid mo. Taamangan no pagbabawyam tulaang. Among friend, naggwapo ni Manong Lito. Kan malaksid iti dayta, nagagagpay. Ay na, di mo man ipalagip dayjay alaad kanyak Marina. Madurmenak ang makalagip kan kuana. Anya, kat no naggwapo kan nagagat ni Manong Lito. Nangisit lang amin, gaputaman nalun lakot nga rod. Abay ka di akagurang, kat nagsingpot mo. Ay na, friend, isardeng tama na pagsaritaan ti may papan iti dayjay a tao. Ala, ituloy takit din ti aglaba. Si kamat gayam, Alex. Naimbag arabiim, Divina, my loves. Kastamat kan ka, Alex. Ala, umay ka. Sumrag ka. Thank you. Sige, agtugaw ka pay. Agyaman hak. Nakaumayak. Gaputa kayat ko amamuan, ti sumbat mo. Itinabayagan nga idat-daton ko ken ka nga ayat. Di ka agapura, Alex. Basta urayam laang ti sumbat ko. Sikat makamo. Amom, nakaragragsakak no makit-kita ka. Ay, di mo pa igaman dagiti imak, Alex. Pasensya ka lang ko man, Divina. Magagaranak lang amin amang igam kadagiti imam. Agsagadak man pa'y dito arubayan. Nagaduman nga minan dagiti narigrag abulbulong. Manipod ka dagiti kay kayo itaglawlaw. Naimbag nga agsapam, Divina. Ay. Naimbag, tanadanon ka dito'y paraangan nyo. Taapay, anya tinaimbag iti agsapa no si kati makitkitak. Adoy. Awaton kumadag ito'y abunga tinatangkan prutas. Kapuros amin dagita. Saan ko apagan ano dagita? Isa pumanaw kan iti sangwanak, sika, laad. Ay, Divina,
Nagalas at talaga ti aramid mo. Di mo pa'y matam mo araaman ti padam at taaw. Talagamat ngamin alaad daytoy alalaki, tatang. Sumardang ka, Divina. Ala, barok. Siyaklatan ti mangawat ka dagita. Kat pasensya am lakuman ti anak ko. Gapo iti nagalas nga aramid na. Di ta kayo man langan. Ay, sapay lakuma. Tadi kan tumauma. Gapo ka dagito yung aramidin ti anak ko. Barok. Wow, talaga gayam ang nagpintas kan nagdakkel ti balayo, Alex. Wana, magustom ka di. Wana, magusto ak launay ti dakkel kan nagpintas a balayo. Baknang kami ngamin. Ala, agtugaw ka ba laeng? Kabayatan nga urayam timpay sa ganak a merienda. Awan ka di dagiti dadakkel mo ita? Ada ngamin seminar da mamakan papa. Iso ada kami lang kadagiti katulong ti adda dito'y balay. Amom Divina, nagpintas ka talaga. Ay, ayatin ka unay. Alex, saan ka pa'y mo't nga inaklon? Iso asan ang mabalinti kayat mo ang mapasamak? Amok, kan mariknak nga damat panagayat mo kanyak. Ikarik, no adaman mapasama kiti nagbaitan tayta. Nakasaganak amang ikalay sa ken kay. Pudno ka di dagita nga ibagbagam, Alex. Wen, di kan tupulos baybayan. Gapo ta ay ayaten ka unay. Ay ayatan ka mo't unay, Alex. Kat sapay lakuma. Tadinak tungarod baybayan. Umayak man, friend. Si kamat gayam, Divina. Ala, sumra ka. Agyamanak, friend. Ala, agtugaw ka pa'y. Agyamanak manan. Oh, anya ti gagaram, friend. Apay, kasta tinangam. Anda nga minadagsa na parikot ko, friend. Agsangit ka matan. Anya ka diti ko lang maparikot mo. Ibagam tabarang matulungan ka. Friend, masikuga ka. Anya, masikog ka ko naman. One friend, agtalon abulan ti dyan ko. Kadyak amuno kasano nga ipudnok na ito'y kadagiti dadakkel ko. Amo ka din dayto ni Alex. Dayta nga ron ti parikot ko. Tamanipod na amo na masikuga kon. Saan mo ta na nagpagpakita kanyak? Diyak pa yan pulos makontak ti cellphone na. Anya, ay, nagloko mat gayam day ang tao. Ang nasaysaya at no ipudnom ti kasasaad mo kadagiti dadakkel mo, friend. Diyak amuno kasano. Kas na marunawak itimbain ka po iti kasasaad ko ita. Diyak maaklod na iti anapasama kanyak, friend. Ay na, awan sa bali ang makatulong kan ka ita. No saan adagiti dadakkel mo. Patsyak adimon makita day nga Alex. Gaputa na sikugan na kan. Apay, Divina, anak ka. Kaslad na parikot mo. Ibagam ko ma. Tapno ammo mimad kin ni tatang mo. Nanang, Uwan mat nga main, anak ko. Ibagam laeng, nuwan niya ti parikot mo. Barang matulungan da ka. nanang, tatang, pakawanan da ko ma. Day, apay nga ron nga agsangit ka ngay. Anya ka di at talaga ti parikot mo. Sabay lang kung mata mapakawan da kiti ipudno kita kada kayo. Masikuga. Kat ni Alex ti ama ti sikugo. Anya, kat ayan nga ro din day tataaw.
Sana na nagpagpakita kanya. Manipod na mo na ti kasasaan ko, tatang. Ti awanan bain alalakay. Kunak tupay ka at alukon na kalaang daychay. Ayop dayjay alalaki. Manangal lilaw lagayam. Awang pa'y gunggunan abak nang. Makita tulaang. Ikakiti pagnakman na. Sana, tatang. Gapo siguro itinagalas nga ugalik. Iso akas to itinagbanaga. Nakapasyar ka man, Lito. Anya ka di tigagaran. Nakaumayak. Gaputa kayat ka kumustaan. Anya? Kumusta, anak? Wano? Imay ka. Tapno umay nakmat uyawan, gapo itinagbanaga. Awan rantak akasta. Kaya't kulaang nga ibaga. Adi mo kumabaybay anti si kugmo. Anya? Lito. Pakawanan na kuma. Gapo ka dagiti madi nga impakpakitakkan ka idi. Amom divina. Sa anak apulos ang nagimula, iti sakit tinakamkan ka. Nakaumay ka mat, friend. Kaduan pa ni Lito. Adda ka no napatag nga ibaga ni Lito kan ka, friend. Oh, sige. Panawan kayo pa'y tapno makapagsarita kayo an embag. Divina. Sapay la kuma. Tadi na kun kagura. No ituloy ko ti agdaton itakan ka. Anya? Mangrabrabak ka kadilito. Apay, kaya't nakadilata itilaksid ti kasasaad ko. Kan uray na og kakadakas dagiti imbagbaga kan inpakpakitakkan ka. Di mon panunutan tinapalabas. Tinapatag ita kat ti agdama. Tinapatag kat nagbaliw kan. Kat no ikanak iti gundaway. Nakasagana ak ang mga langon iti dayaw mo. Anya? Nagtanok mo ti panagayat mo kanya, Lito. Divina, anak ka. Nagdaton ka di manan kan kanilitaw. Wan tatang, nga mababainak kan kwa na. Kahit anya nga rod ki desisyon mo maipapanit iday taba naganak ka. Kasla, agayatak mo tan kanilito, tatang, nanang, nga mabainak lang amin. Gapo ka dagiti impakpakitak kan kwa na asaan anasaya at itikalabas. Awan makunami kan kwa na. Talaga nga may nanasingpat ni Lito, anak ka. Basta tingitingam anay bagtirignam anak ko. Kan agan anad ka kuman, tapno saan ka man na masakitan. Agyaman na kada kayo, nanang, tatang, taadda kayo lataan nakasuporta kanya. At iti kape, Lito. Agkape ka, kabayatan ti panagsarsarita ta dito'y salas. Agyamanak. Dakulo na talaga ti tiyan mo, Divina. Uwan nga rod. Nga malidayanak. Gaputa, pulos adinton makita ti anak ko ti amana. Ipas ngay ko nga awan iti sidong mi. Di ka nagsangit, Divina. Gaputa di kan to pulos baybayan. Numay kariakton di tapusom. Siyak ti tumakder nga ama ti ipas ngay mo. Ngamin, ay ayatan ka unay-unay. Di mo kuman panunutan ti napalabas. Gaputa napalabas ang dayta. Talaga nakasaysaya at kalito. Uwan. Ay ayatan ka man. Katsapay lang kumahan. Tadi kan to agbaliw kanyak. Ikarik, ayatan ka iti tong palbiag ko. Kat gaputa inaklon na kon. Kidawak nga agkalay satan iti mabiit.
Ay na, friend. Natulagan ti kasaryo kinilito. Nagswerte ka kan ko na. Ay na, naragsakak para kada kayo. Agyaman ak, friend. Talaga aswerte ak. Gaputa nagtali na ti kinapudno ti panagayat ni Lito kanyak. Itilaksid ti nagalas nga ugalik. Kasta tinapudno nga ayat, friend. Kat agyaman ak iti Diyos. Gaputa impaay na ni Lito kanyak. Naragsak ka kadimot laeng, anak ko. Gaputa umadanin ti kalay sayo kinilito. Launay, nanang. Naimbaglakit din. Tada ni Lito nga agay-ayat lat ta kanyak iti napudno. Itilaksid ti pananguyuyaw ko kankwana iti kalabas. Gapo, tatalaga anasingpat atao ni Lito, anak ko. Katsapay la kuma. Tasubadam dagita a kinasayaat na kan ka. Uwan tatang. Nasursuro kon nga inayat ni Lito. Katjak tupulos mulitan ti buklan mi a pamilya. Nakaragrag sakak unay tatang. Nanang. Nagkalaysa kami nga rod kinilito Mr. Lonely kat naragsak kami. Dakal unay pagyamanak, tagapuken kwa na, naaddaan iti ama ti anak ko. Impatig na ti anak ko akas matlaeng kadagiti tallo a nagbalin nga anak mi. Kastan katagyamanak, to'y pagayam mo, Divina. Divina pagayam ko, nagasat ka. Gaputa dimteng iti biyag mo ni Lito. Inayat na ka itilaksid, ti madi nga impakpakitam kankwana iti kalabas. Nasaya at latta tinagbanagam, itilaksid, ti madi nga aramid mo. Angamala, tinapatag kat nagmalbaliw kan. Ituloy mo ti agbalin ang nasayat nga asawa, kan ina, ti binangon nyo a pamilya. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Divina, adinan dinakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.